waba wibuka umusozi muremure muri Afrika? Of stories. Ndabizi neza nimba warakandagiye mu ishuri cyangwa se warize uzi umusozi muremure muri Afrika cyangwa se warawumvise, urawuzi, n'abatarize wenda barawumvise. Wewe ufunguye iyi video ndakwakiriye kuri AFRIMEDIA live kugira ngo tubane muri aka kanya gatoya. Naringiye mu kazi kanje kubw'impamvu zuko tugiye mu kazi tubona ibyiza byinshi tudashobora kwihererana, turavuga ngo tubibasangize. Ndabizi ubu nyine uri gutekereza bibaza uwo musozi, ngaho subiza muri comment nimba wamaze kuwumenya, ariko nimara kukubwira ntuvuge ko wawumenye mbere. Aha mpagaze rero ni mu birometero 225 cyangwa se 225 uvuye Nairobi, ni ku mupaka wa Kenya na Tanzania, mu karere ka Kajiado. Ahandi rero ni muri no man's land cyangwa se ku butaka butagira nyirabwo. Hasanze ibintu byiza cyane, ndavuga ngo reka mpagarare kidogo mbanze mbibagezeho mbibasangiza abakunzi ba AFRIMEDIA live, hanyuma tubone gukomeza n'ibyatuzanye cyangwa se akazi kacu ka buri munsi. Ahandi imbere yanje hano urashobora kubwa impamvu zo kugira ngo ngaragara umbone, urashobora kuba utari kubona umusozi undi inyuma, ariko turagabanya urumuri kidogo gatoya muri kiriya gicu ubona hari yacerurutse kubwa impamvu zo kugira ngo ngaragare uze kubona umusozi uhari. Niwo musozi muremure muri Afrika cyangwa se ku mugabane wacu wa Afrika. Niwo musozi nanone wihariye, mbese ufite metero 5895. Umusozi muremure cyane, ariko kandi ni nawo musozi wihariye ku isi uretse muri Afrika. Ndabizi uracyari mutekereza utawuzi, ndaje nkukubwira. Niwo musozi wonyine ku isi uri independent cyangwa se uhagaze wonyine udafite iyindi misozi yishamikiyeho nka za Himalaya wenda ku bantu bize iherere muri Aziya. Ni imisozi, ni shene y'imisozi, ariko yo ni umusozi uri independent uhagaze wonyine umeze gutya. Umusozi w'imigisha kuri twebwe abanyafrika, ni umusozi w'imigisha, ni umusozi bamwe bita ku bwoko butuye hano muri kano karere. Haherereye amoko nk'atatu y'ingenzi, ni nkayo manini. Hari ubwoko bw'Abamasayi, ubwoko bw'Abacaga n'ubwoko bw'Abakikuyu. Uwo musozi rero ku bwoko bw'Abamasayi bawufata nk'inzu y'Imana yabo, bawufata nka umusozi mutagatifu, ni umusozi wera. Hanyuma ku Bacaga bo bawufata nk'umusozi utanga ubuzima, ni isoko y'ubuzima. Ni umusozi ubazanira ubuzima, ubagaburira, ubakorera ibyiza, uzana iterambere kuri bo, ubahesha amahoro, ubaha ubuzima bwiza. Rero urebye kuba Kikuyu n'Abamasayi baje nko kuwuhuriraho kubera ko bawita ngo ni nganji ngayi. Ngayi ni Gikuyu, bundi ni Gikuyu. Mu Gikuyu ni supreme god cyangwa se Imana irengeye, Imana isumba byose. Ariko ku Bamasayi rero bawita ngo ni nganji ngayi, bisobanura ngo ni inzu y'Imana, ni ubuturo bw'Imana, nibwo buturo bw'Imana yabo hano. Mbese niko babyita mu mico ya kera. Tureke ibyo abazungu batuzaniye nyuma, batuzanira Imana batubwira muri Bibiliya. Nanje ndumukirisitu, ariko ku banyafrika twari dusanzwe twizera tugira imyizerere yacu. Iyo ngiyo niyo twari tuvuga hano, turi kuvuga ya gikirisitu twazaniwe nyuma n'abazungu. Ku Bamasayi bawufata nk'umusozi, nk'inzu y'Imana. Kandi nanje ureba muzukuri wa muntu we wagira ngo nanje ureba hariya wabona nyine ari inzu, ni ahantu hera. Mpagaze hano mbita numva nyine hari environment yahindutse. Kandi uko ndababwiza ukuri, aho mpagaze ndeba uyu musozi ndibaza se Imana yabigenje gute? Ntibizumvikana, ntabwo bizumvikana. Nubwa mbere mbonye uyu musozi, nubwa mbere ngugezeho, nawe wo gutera amatsiko uramutse uhageze. Twatangiye kubona duturutse kure cyane, kure tukituruka kure mbali kabisa, tukaza tugira ngo uri imbere yacu gutya. Ariko uko tugenda tukabona ntitwaye tuwushikaho, uko tugenda tukabona ntituwushikaho. Nibaza se uyu musozi uri kuduhunga biri kugenda gute? Ni umusozi muremure, nari mbabwiye ngo kuba Abamasayi bawufata umusozi wera, umusozi ubuturo bw'Imana. Ngayi cyangwa se
house of God. Kuri bo bizera ko umuntu uzamutseho aba yishakira umuvumo, aba ari gushaka umuvumo, abagiye kuvumwa kuba Masayi. Ariko kuri ubu bwoko bundi nababwiye bw'abacaga, bo bawufata nk'umusozi utanga ubuzima. Bafata uriho urubura hejuru nkuko mubibona ndabubereka, uriho urubura hejuru. Urwo rubura bazavuga ngo ni imyuka y'abakurambere babo, generation n'amageneration bari batuye hano. Ni abantu bahatuye imyaka magana myinshi cyane. Rero bo bakizera ko abakurambere babo aribo baba bohereje urwo rubura kugira ngo rubagaburire, beze babashe guhinga, beze babashe guhinga ibintu bimeze neza, bahinga imineke, bahinga imyumbati, bahinga ikahwa. Ni abantu bazwiho kuguhinga, bagase bakamenywaho kukuvuga inkuru. Ni aba storytellers, apana nko kukwaje. Ibo ni aba storytellers, ni abantu bavuga inkuru kabisa. Nuvuga ngo abagore babo babwira abana babo amakuru y'Imana yabasekuruza yabatuje kuri uwo musozi, ibagirira neza, ibazana aho ngaho. Noneho ngibohereza urwo rubura rumanuka kuri uwo musozi kugira ngo rubashe kuvubira ikibaya cyabaho bahinga ku misozi, kugira ngo babashe kweza. Nababwiye ngo bawufata nk'isoko y'ubuzima, bawufata nkaho ari Imana ibazaniye imvura, ibohereza iyo mvura kugira ngo ibohereje imigisha, kugira ngo babashe kubaho, babashe kumera neza, babashe gutunga. Bawita ngo n'umusozi wa protection utanga ubuzima, mbese ubuzima apana ubuzima bw'umuntu, mbese ubuzima buzira umuze. Niko bawita. Bagase bakawufata nkaho ari umusozi wa protection, uba protectinga, ubarinda. Niko bizera abacaga. Rero Imana zabo cyangwa se Imana yabasekuruza babo akaba ari ibohereza ruriya rubura kugira ngo rumanuke ruvubire imisozi rwike mu kibaya. Uwo musozi rero ubaho urubura rurenze rwinshi cyane, ruba rugenda ruvubira ibi bibaya kugira ngo habashe kwera. Hano niho hera cyane, mbese nyuma yaho haherereye umujyi wa Arusha. Kubumva muri Tanzania cyangwa se bahageze uherereye aho inyuma gato. Ndabizi ko nawe uzawumva Arusha Tanzania, nta muntu utahumva keretse utazawumva Republika ya Tanzania. Aha turi rero twahasanze ibintu bitangaje. Hari ibitoryi ku bantu batuye muri Kenya, murabizi ko hano nta bitoryi tugira. Murabizi ko muri Kenya nta ntoryi zihaba. Hano hari intoryi, hari ibintu by'iwacu, hari ibintu byiza bitangaje. Uyu musozi ni umusozi nyine nanje mpaye numva feeling umuntu yoguma hano. Twogushaka twokwiturira hano. Igitangaje twasanze n'abanyamurenge, ndaza kubabwira amakuru. Hano hatuye abanyamurenge bahinga, abandi boroye, abandi bubasa amazu. Nyuma yuko Kitengera isenyutse rero hari abaje guherera ino nanone. Ndababwira ko gace rero. Reka mbaze mbabwire kuri uyu musozi wa Kilimanjaro. Nari nababwiye nakomeje nkuvuga ntaho ubabwiye. Ni umusozi witwa Kilimanjaro. Kilimanjaro ni umusozi wumvise, wize, wakunze. None jewe naho ukunze numva notura. Mugani wa wundi Yesu yazamutseho n'ababishwa baravuga ngo duce ingando 3 tugume hano. Twigumire hano. Uyu musozi hari akayaga keza uragafilinga. Murashobora no kuba muri no kukumva no kuri mikoro ndi kuvuga. Hari akayaga keza gatuje, ureba hantu haryoheye amaso kabisa. Haryoheye amaso, urebye iriya hakurya na hantu heza heza heza. So kuba Masayi hano na hantu haherereye National Park cyangwa se Park Nationale ya Amboseli, iherereye hano imbere bukeya. Hanyuma kuri bo bawita ngo ni iwabo w'inzovu. Ni iwabo w'inzovu. Hana ahantu hatangaje, nanje natangaye rwose. Ni iwabo w'inzovu, hari inzovu, niyo pariki iribamwe inzovu nyinshi. Kandi aba Masayi ni abantu bari nomade. Ku bantu batabazi reka mbasobanure, ni abantu bari nomade bagenda borora, baborozi batunzwe n'amatungo, tibahinga. Abahinga ni abacaga, aba bandi ni aborozi, ariko baraturanye babanye neza. Ku bagore baba Masayi babita ngo ni abagadian cyangwa se abantu barinda uyu musozi wa Kilimanjaro. Abagore baba Masayi nibo barinda umusozi wa Kilimanjaro. Kuri bo niko bavuga. Kurinda ni gute rero? Ngo nibo ngo bashinzwe kugaburira urugo, bashinzwe kugaburira famiye, ariko bagakora ikindi kintu cy'umwihariko gikomeye cyane cyo kupasinga down, guhererekanya umurage wabo. Abagore baba Masayi ngo nibo bigisha abana kugira ngo ibinyejana n'ibinyejana bizoza abana babo ntibakibagirwe inzu y'Imana yabo, ari wo musozi wa Kilimanjaro. Bakizera ko
ibyo ngibyo Imana ari ibarinda, Imana ari iyo Mana ihatuye, iyo nzu y'Imana yabo niyibarindira aho ngaho, niko bizera. Kuko harimo abataramenya Imana. Ibi nababwiye abazungu bazanye, hari abamasayi batarabyumva, batanabyemera. Abagabo babo rero, abagabo babo akazi kabo ni ukurinda uwo musozi nk'indwanyi, warriors. Abahungu babo iyo batangiye kubyiruka babita ngo nabamunazi, n'abantu bitoreza kurwana, kubaza abamasayi hirya no hino. Mubabona ko bataza basigana n'ibyuma, bagenda n'ibyuma. Naje nazangira ngo iyo ngishaka ubu nyine ndi hano ariko wenda simbizi. Bagenda n'ibyuma byo kwirinda, byo kurwana igihe bo baba batewe n'andi moko aturutse hirya no hino aje kwangiza inzu y'Imana yabo. Rero niyo mpamvu ngo bayirinda, batorezwa kurwana cyane kugira ngo barinde inzu y'Imana yabo, ariko kandi barinde n'amatungo yabo ari yabeshejeho imiryango yabo. Kugira ngo rero ngo ibyo bibashe kugerwaho, ni uburyo urumva bagabana inshingano n'abagore. Muri iki kinyejana tuzi ko hariho gender equality. Urumva ko abagore babo batangiye akazi kera, nimba ari babasha guhererekanya igicumbi cy'umuco kuri uyu musozi wabo, nico gicumbi cy'umuco w'abamasayi, niho bizerera, niho ibyo bintu byose biri. Urumva ko abagore babo batangiye akazi kabo nka vuba cyangwa se nka kera, bagasubira bakarinda environment. Tibyemewe gutema ibiti. Ubu nyine twigishwa gutera ibiti hirya no hino. Ibo ni ibintu biri mu maraso yabo, kurinda ibimera, kuko n'Imana yabibazaniye aho ngaho. Bizerera mu bimera, bizerera mu mirima, mu misozi n'ibyatsi, kubera ko ngo iyo bitemye uba wishakira umuvumo. Kuko ibyatsi ngo nibyo kuragiramo inka, n'iby'inka kurisha, no kugira ngo bibabesheho, no kubazanira umuyaga mwiza, ihewa nziza. Ariko si ibyo gutemwa. Ibiti si ibyo gutemwa, amashamba sa yo gutemwa, ahubwo nayo kugira ngo abazanire ubuzima bwiza. Kandi uko niko kuri, niko twigishwa n'ubundi. Iyo batera ibiti hirya no hino nico bavuga. Urumva abamasayi bafite, hari uburyo Imana yabo yabahishuriye nyine. Kubacaga rero nababwiye, abagore babo ngo n'aba storytellers cyangwa se abavuga inkuru, bababwira abana babo bahererekanya nabo wa muco. Ariko bo n'abahinzi bahinga, ariko baranorora. Rero bo n'abahinzi cyane cyane. Rero ugasanga rero imico yabo ku bagabo baba bashinzwe guhinga cyane, kugenda bahinga hirya no hino, ariko abagore bakita ku ngo n'ubundi. Nubumva bya bindi byo guhinga ntibabiburamwo, kuko n'abakozi bose bakizerera muri uyu musozi. Ibo bakizera ko rero kuzamuka uriya musozi bagira urugendo rwera cyangwa se urugendo rutagatifu nka rurya rw'abayisilamu ruje Imaka. Ibo bazigira igihe cyo kuzamuka, ngo iyo uzamutse uwo musozi ukarenga, uba ugiye kwakira imigisha iva ku Mana, Imana yohereje kugira ngo uprotectingwe, ikurinde, iguteza imbere n'abana n'umuryango. Bagira igihe rero cyo kuzamuka. Mu gihe abamasayi bo uzamutse abagize ikibazo, abahuye n'ikibazo kubera ko bagiye gushaka umuvumo, kuko ntawe ugomba kuzamuka ngo agere kure cyane. Ku bazungu bazazamuka bakawurenga. Kuzamuka rero uraruhije. Nanje nari kuzamuka nuko nta mwanya mfite, nariko nari gushaka ukuntu duhayikinga nyine tukaja hariya, ariko muzantera inkunga tuzagaruke tugiye kuza kubafatira ibintu byose bimeze neza. Abakozi ba AFRIMEDIA rero turabashimiye cyane kuko kugira ngo tubane namwe, mubane natwe. Ntabwo twari guca hano tutabasangije ibyiza biri kuri uyu musozi, tutabasangije ibyiza twabonye. Iyi video nziza kuba ndende, nibona itabaye ndende tuze kugira ngo twanze kuyikwereka, nuko duvuze ngo dustopinge kidogo tuwukwereke, tubanze nk'abagira gutya na munayi mugani wa president wacu hano, ariko mubashe kubona uyu musozi wa Kilimanjaro. Kilimanjaro rero mu by'ukuri ni umusozi mutagatifu, ni umusozi utanga ubuzima, ni umusozi utanga icizere, ni umusozi utanga ibyiza byinshi. Titwasoza tutavuze uburyo uyu musozi uri kugenda wangirika. Hari ibintu mwese mwumva ubu nyine biravugwa hirya no hino ku isi. Climate change igenda yangiza, hindagurika ry'ikirere bituma uyu musozi ugenda wangirika. Ku makuru batubwiye nuko urubura rusanzwe hariya ruba rwari rwinshi cyane, ariko rugenda rugabanuka uko bwije nuko bukeye. Uyu musozi ukagenda ukama nkuko mubireba, urubura rugenda rugabanuka, ntabwo rukiba ruri rwinshi cyane nkuko byari bisanzwe, ngo kubera ko nyine igihindagurika ry'ikirere rigenda ryangiza, kandi uko ryangirika niko n'ubuzima bwangirika ku bantu, yewe ni nako n'ubuzima bwangirika no hirya no hino nawe aho utuye. Uyu musozi yari icugufasha mu buryo
bw'imihumekere cyangwa se mu buryo bwa environnement, hari ico bitanga, hari ico bifasha kuri oxygene. Muri rusange uyu musozi dufitiye umumaro twese, abantu mutuye hirya no hino, abantu muri Afrika, muri Kenya mu mujyi, abatuye hanze mupanga kuza muri Kenya, nubundi mugane AFRIMEDIA live kugira ngo tuzabafotore, tuzabatembereze, tubazane hano. Akazi kacu no gufotora, nubundi muze tubafotore, tubafata ama video meza. Murakoze cyane, mwakoze kubana natwe. Imana ikomeze ibarinde kandi bagirire neza, ikugenera ibigukwiye. We wari udukurikiye wafunguye iyi video, Imana ikurinde. Reka nanje nakire ku kayaga n'umugisha uva kuri Kilimanjaro, ubundi tube nk'abata oh my, mugende muzaze tuze kuza kubana hano namwe.